Jesus, that you have blessed him and his family in abundance, and he is blessed to be blessings to the nation. Holy Spirit, take complete authority of today's teaching. Thank you for the examples. Thank you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jesus. I will just share the. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You can see my screen. Thank you, Jesus. This is the screen. Yes, sister. Yes, you can see. Thank you, Jesus. So last Saturday आम्ही ॲडव्हेंटावर शिकलेली राईट. कोणाकूय उडगा आसा लास्ट सॅटरडे ॲडव्हेंट आणि फर्स्ट कॅन्डल ऑफ होप. थँक्यू लॉर्ड जीसस. ॲडव्हेंट म्हणजे आम्ही शिकलेली लायक इट इज हो एक टाइम आमकां दिला नियाळ करपाक की बाप आमचो कितलो मोग करता तो. देवाच्यान जाता जाल्यार आमकां कोणाक सांगूंक जातालें न्हू चल तूं फुरसाचें मरण घे म्हणून. पण बापाक नाका आलेली आमकां आमी सॅक्रिफायस केलेलो, आमी कोश्टवलेली. सो बापान कितें केलें आपल्या एकट्याच पुताक धाडलो ह्या संवसारान. सो तांचें सेपरेशन जालें रायट. सुरवातेक जावन ते केन्ना सेपरेट जावंक नाय. थँक्यू लॉर्ड जीसस. पूण मनशा कुळाक सुटोवपाक आमचे पातक ताणें आपल्याचे पुतार घातले. आमचो पातकाचो भार, आमची दुयेंस पिडा, आमची लॉस, शिराप सगळी आपल्याच्या पुतार घातली. सो थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो जितले पावटी आमी ॲडव्हेंटाचो काळ जो आसता तो आमी नियाळूंक जायो की बाप आमचो कितलो मोग करता. जशी आमी क्रिसमसाक सगळी फॅमिली एकठावता, बट इन रियलिटी बापान आख्खो स्वर्ग एम्प्टी केलो रायट आनी आपल्या एकल्याच. सो आमी फर्स्ट कॅन्डलीवर नियाळ केल्ले द कॅन्डल ऑफ होप. आता होप इतली वर्सां इस्रायल पर्जा होपान आहलेली, बोरवोशान आहलेली की तांकां मसाया येतलो म्हणून रायट सुटका दिवपाक. सो इतली वर्सां ते बोरवोशान आहलेले आनी जेन्ना आतां जेजू येयलो, जेजून खुर्सार सगळें सोपाटलें. आमी तेतलस टायम म्हणटाय इट इज फिनिश्ड म्हणटाय. सो आतां आमकां रोमन्स चॅप्टर 5:5 आमकां सांगता हो बोरवोसो म्हणटा तुमकां फोटोयना. कित्याक फोटोयना? आतां सगळें जेजून सोपाटलें रायट खुर्सार. आतां जें कितें आमी मागता आमकां बायबल सांगता सगळे जे प्रॉमिसीस आमकां देवान दिले ते सगळे येस एंड आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो हे धाकटेशें रिकॅप दिला आनी फाल्यां आतां संडे आमी सेकंड कॅन्डल लायट करतली, कॅन्डल ऑफ फेथ रायट. सो आतां फेथ म्हणजे कितें तुमी तुमच्याच उतरांनी सांगाय. फेथ म्हणजे कितें? जेन्ना आमी कितें मागता विश्वास दवरता आमकां मेळटा. ओके सारकें. म्हणल्यार भावार्थ. हय आनी भावार्थ म्हणजे कितें? फेथ म्हणजे भावार्थ म्हणजे आमी कोणाचेर विश्वास दवरता. ओके सारकें. थँक्यू लॉर्ड जीसस. खात्री मीन्स ओके. आमकां न्हू बायबल हिब्रू चॅप्टर 1:1 आमकां सांगता. कोणी वाचता कोंकणीन? स्क्रिप्चर वाचता कोणी? येस सिस्टर. येस थँक्यू सिस्टर. Hebrews 11:1 भावार्थ आसप म्हणजे बोरवाशान रावता त्या वस्तूची खात्री आनी आमकां दिश्टी पडनात त्या वस्तूंचो विश्वास. सो भावार्थ म्हणजे आमी बोरबोशान रावता, ती वस्तू आमकां दिश्टी पडना रायट. ती खात्री आमकां दिश्टी पडना. आनी ओरिजिनल ग्रीकान न्हू आमकां भावार्थाचें डेफिनेशन, फेथाचें डेफिनेशन आमकां सांगता. ओरिजिनल हितून फेथ म्हणजे भावार्थ म्हणजे आतां नाव बरयलां. फाल्यां पोरां आफ्टर 1 month बीन न्हू आतां नाव बरयलां. फेथ म्हणजे नाव is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. म्हणजे भावार्थ आतां पडटा
ते नेटवर्काचे सिग्नल तुमकां दिश्टी पडटा आतां? ना. ना. वारें दिश्टी पडटा आमकां? ना. ना. पूण स्टील आमी ब्रीथ कोत्ता रायट, आमी ऑक्सिजन घेता. इवन आमचे वायफाय इंटरनेट चलता, कित्याक चलता? आमी एकामेकाशी कनेक्ट आहा, कम्युनिकेट कोत्ता, सारकें? पूण ते आमकां दिश्टी पडना रायट, सो तेकाच भावार्थ म्हणटाय. आनी भावार्थ म्हणजे सदांच नांव, म्हणजे आतां जी कोण हिंगा देवाचें उतर आयकोताय आनी फुडें जेन्ना रिकॉर्डिंग अपलोड जातलें तेन्नाय आयकोतलीं, भावार्थ ते वखदाक येता. भावार्थ म्हणजे नांव. Now faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. आमचीशी एविडन्स ना, पूण आमकां खबर आसा ती वस्तू आहाय म्हणून. जशें आमी झुमार कनेक्ट जाल्यार आमकां सिग्नल, नेटवर्क सिग्नल दिश्टी पडना, वायफायाचे वेव्स आमकां दिश्टी पडना, पूण आमी जाणाव ते आहाय म्हणून, कित्याक आमी हिंगा कनेक्ट आहाय. तेच भाशेन आमकां फिजिकली देव दिसना, पूण भावार्थान आमी जाणाय की देव आसा म्हणून, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीसस. आतां तुमचे घोटची तुमचे सायडीन बसोन हाय, ते तुमकां पळोवपाक भावार्थ जायो? नाका. पण हांव सांगता, तुमचे सायडीन हजारांनी लिजन्स ऑफ एंजल्स म्हणजे हजारांनी आंज बोडवे आहाय, ते आमकां दिश्टी पडटाय? ना. पडना. कोणे वाचता Psalm 91 verse 11 to 12? Psalm 91, verses 11 to 12. कोणच्यानूय तूं वेशी, तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. फातराक तुजो पांय आडोळना जावंक, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. थँक्यू जीसस. सो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमकां आंज बोडवे दिल्याय, रायट? आनीकूय स्क्रिप्चर आमकां सांगता, हिब्रूज चॅप्टर 1 verse 14. सिस्टर वाचता? देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात आनी तारण घेवची आसात, तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. सो देवान आमकां आंज बोडवे दिल्याय, रायट? जोण एकल्याक न्हू लिजन्स ऑफ एंजल्स आसाय, पूण ते आमकां दिश्टी पडटा? ना. पडना. पूण आमचे फॅमिली मेंबर्स आमकां दिश्टी पडटा, रायट? सो जे कितें आमकां दिश्टी पडटा ते आमकां सोंपें सोत मानपाक, कितें आमची सायडीन दिश्टी पडटा. पूण हे आंज बोडवे जे आमकां जोण एकल्याक दिलाय, मिनिस्टरींग एंजल्स म्हणल्याय तांकां, ते आमकां दिश्टी पडना. सो एकाच म्हणटाय. थँक्यू जीसस. सो भावार्थ म्हणजे सगळ्याक अंडरस्टँड जालें? होय सिस्टर. भावार्थ म्हणजे आमचेशी एविडन्स ना, बरवसो आहा पूण एविडन्स ना ते वस्तूची, पूण आमी जाणाय की ते आसा म्हणून, देव आसा म्हणून, वायफाय सिग्नल आसा, वारें आसा, एंजल्स आसा. पूण हे सोत मानपाक आमकां भावार्थ जायो, रायट? जे आमकां आमचे दोळ्यांनी दिश्टी पडना. आनी हो भावार्थ कसो येता? भावार्थ कसो येता? देवाचे उतर ऐकून Yes. तुमचा भावार्थ वाचता. Yes. आनी कोणी सांगता? आमकां भावार्थ कसो येता? थोडी फावटी आमची सांगतात तेन्ना आमी बिलीव करता, वय ती सांगता ते सारखें. थँक्यू जीसस. आमकां न्हू देवाचें उतर सांगता Romans 10 verse 17. सो देन फेथ कम्स. फेथ येता म्हणला, रायट? होय. So then faith comes by hearing and hearing. दोन पावटी बरयला. By hearing and hearing by the word of Christ. हिंगा बरोवंक ना की भावार्थ येता having heard. एक पावटी आयकोन, एक म्हयन्यान आयकोन, ओ 6 म्हयन्यान आयकोन, ओ 1 वर्सान आयकोन भावार्थ येता म्हणून बरोवंक ना. हिंगा बरयला so then faith comes, तो येता, भावार्थ येता by hearing and hearing by the word of Christ. सो जितले पावटी जेजूच्या उतराची पोरपणी जाता, जितले पावटी देवाचे उतर, बायबल, गॉस्पल आमी वाचता, वो कोणाकूय आमी देवाचे उतर दिता, आमची टेस्टमनी शेअर करता, कितें जाता? भावार्थ येता. भावार्थान इन्क्लूड जाता. भावार्थ येता, भावार्थ गोड जाता. सो फेथ
कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग. हिंगा पळय एक आमकां कंडिशन दिला, बाय हियरिंग अँड हियरिंग. एकदा आयकोन भावार्थ येना. आतां कोणूय जिमान वयताय, आतां जिमान वयताय आनी तेंचो प्लॅन आहा लायक मसल स्ट्रॉंग करपाक. एकू दीस जिम मारून मसल स्ट्रॉंग जातले आनी 6 म्हयने तूं म्हणटा एक दीस मारला ते पुरो 6 म्हयने हांव वचपाचो ना. मसल स्ट्रॉंग जातले No. ना. सो एवरी डे जेन्ना तूं कंटिन्युअसली तूं तो डिसिजन घेता, तूं कमिटमेंट करता आनी तूं कितें करता, एवरी डे तूं जिमान वयता, रायट? आनी तेन्नाच ते जे तुजे एम आहा तो मसल स्ट्रॉंग करपाक, मसल बिल्ड करपाक, तेन्ना ते जातले, रायट? होय सिस्टर. Sister. सो तेच भाशेन आमकां देवाचें उतर सांगता, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग. सो जितले पावटी तूं देवाचें उतर आयकोता, जेजूची उतराची म्हणणी तूं आयकोता, तितले पावटी भावार्थ येता. फेथ कम्स. आनी जसो भावार्थ येता न्हू, भिरांतूय तशी येता. आतां भिरांत म्हणजे कितें? फियर म्हणजे कितें? फियर म्हणजे कितें? तुम्ही तुमच्या उतरांनी सांगाय. पळय आमी सगळीं हिंगा शिकता, इन्क्लुडिंग मी. भिरांत म्हणजे कितें? कितें म्हणले? भिरांत फियर. भिरांत म्हणजे फियर. पळय जाणा, फियर म्हणजे कितें? फियर आनी कुशीक अबूज जाता, केन्नाय वयर खालें जाल्यार जातलें म्हजे कडेन, जावचें ना म्हजे कडेन, कितें जातलें, आकांत येता. ओके. आनी फियर म्हणजे इमोशन. आमकां संवसार सांगता पळय, फियर म्हणजे एक इमोशन. जायते फावटी आमी म्हणटाय न्हू, भिरांत आसप गरजेची. म्हाका ही फोबिया आहा, म्हाका ती हायटीची फोबिया आहा, म्हाका उदकाची फोबिया आहा. आतां भिरांत म्हणजे एक इमोशन. होय सिस्टर. ओके. आमी बायबल Sister, कितें? can I say something? It's like what I read some time back. It is fear is like a false emotion of apparent reality. Thank you, Jesus. False Okay. emotion of apparent reality. Thank you, brother. Thank you for sharing. आमी बायबल कितें सांगता ते पळोवया. सिस्टर वाचता? Sister, Yes. sister, Yes. fear is a spirit, you know. Yes, correct. Thank you, Jesus. वाचता Yes, तू correct. तीन. 2 Timothy Yes, it is correct. 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोटायेन भरता. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट फोंडोवणी दमावंक सोक्ती दिता. Thank you, Jesus. So आमकां 2 Timothy 1:7 सांगता, कित्याक म्हणटा देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना. इंग्लिशान आमकां सांगता, फॉर गॉड हॅज नॉट गिवन अ स्पिरिट ऑफ फियर. देवान बरोवंक ना, थिंगा बायबलार बरोवंक ना की भिरांतेचे फिलींग तुमकां दिवंक ना, भिरांतेचे इमोशन तुमकां दिवंक ना म्हूण बरोवंक ना. फियराक कितें म्हणलां? स्पिरीट म्हणलां. कितें म्हणलां? स्पिरीट. पूण संवसार आमकां सांगता की फियर इज अ इमोशन, फियर इज अ फिलींग. बट बायबल आमकां सोंपे क्लियर उतरांनी सांगता, भिरांतेचो वोतमो आमकां बेजूड कोत्ता तसलो वोतमो दिवंक ना. सो भिरांत म्हणजे कितें? इट्स अ स्पिरीट, इट्स अ डिमॉनिक स्पिरीट. आनी भिरांत कशी येता? जसो भावार्थ येता, जेजूचे उतर आयकोन भिरांत येता, ब्रेकिंग न्यूज आयकोन, व्हायरस अपडेट्स आयकोन, क्रायम रिपोर्ट्स आयकोन, नेगेटिव्ह कॉन्वर्सेशन आयकोन, बॅड मेडिकल रिपोर्ट. आमकां भिरांत येना. आनी ब्रेकिंग न्यूज पळयला तुमी, तेंचो पॅटर्न कितें आसता? एकूच दिसान सांगोन ते काबार कोत्ताय, वो फूल डे चालू आसता. फूल डे चालू आसता. फूल डे चालू आसता. मागीर सेकंड डेयाकूय ते कंटिन्यू कोत्ताय. आनी मागीर ती आमची चिंतना जायनाय. आतां बसीचो एक्सिडंट पळयलो, बसीन नेक्स्ट टायम वयता तेन्ना भिरांत येना, चिंतना येनाय. Yes. सो Yes, sir. जसो भावार्थ जेजूचे उतर आयकोन येता, भिरांत इज अ स्पिरीट.
एक आत्मो तो भिरांतूय आमकां जेन्ना जितले फावटी आमी ब्रेकिंग न्यूज आयकता, जितले फावटी आमी आयकता इतले मरणां जाली, इतले हें जालें, हो क्रायम रिपोर्ट, नेगेटिव्ह कॉन्वर्सेशन, बॅड मेडिकल रिपोर्ट, हें आयकून आमकां भिरांत येता. सो आतां चॉयस कोणाशी हा? आमचेशी, रायट? की आमी आमचे कान भिरांतेक दिताय ओ देवाचे उतर आयकपाक दिताय. जेन्ना तूं तुजे कान देवाचे उतर आयकपाक दिता, कितें जाता? भावार्थ येता, फेथ येता, रायट? फेथ कम्स आनी जेन्ना आमी आमचे कान हे संवसाराक दिताय टू तो ब्रेकिंग न्यूज आयकोपाक, कितें जाता? भिरांत येता. भावार्थ आमकां शांती दिता. भिरांत कितें कोत्ता? आमची शांती कितें कोत्ता? पिड्यार कोत्ता. थँक यू जीसस. सो चॉयस आमचेशी हा. भावार्थ आमकां देवाक कनेक्ट कोत्ता. जशी आमचे हिंगा दुबय करन्सी हा दिराम्स, इंडिया रुपीज. सो हेवनाची करन्सी कितें? भावार्थ. आनी भावार्थूच आमकां देवाक कनेक्ट कोत्ता. जशें हांवें सांगलां, भावार्थ म्हणजे एक संबंद, एक रिलेशनशीप जे देवाशी जो आमकां दिसती पडोना. सो सगळ्यांक भावार्थ अंडरस्टँड जालें? आनी भावार्थ कसो येता तो अंडरस्टँड जालो? सो आतां आमकां सगल्यांक एकूच भाशेचो भावार्थ दिला. ओ सिस्टर, तुका चोड, म्हाका थोडो, ते दुसरे ब्रदराक चोड, ते भाशेन दिला. Thank you, Jesus. Depending upon how much you are listening to the word of God or how much connected you are to the God. Yes. Thank you, Jesus. Correct, sister. आनी कोणी सांगता? आमकां सगल्यांक एका सारको भावार्थ दिला. ओ देवान निकिताक भावार्थ मातसो एक्स्ट्रा दिला आनी तुमकां मातसो थोडो मापून दिला भावार्थ. सगळ्यांक सेम दिला. आमी तो आनी हें करूंक जाय. कित्याक म्हणटा तो प्रॅक्टीस कोत्ता पळय ताचेर हा. Thank you, Jesus. Correct. So Romans chapter 12. Yes. Romans chapter 12 verse 3 वाचता. कारण फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंतिनाकात, पूण देवान मापून दिल्या भावार्था पोरमोने जोण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें म्हूण म्हाका देवान फुक्या दिलें. दयालायेन उद्देशी तुमकां जोण एकल्याक सांगता. Thank you, Jesus. आमकां न्हू इंग्लिश बायबलार सांगता आमकां जोण एकल्याक द मेजर ऑफ फेथ दिला. देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे बरयला, रायट? सो देव जोण एकल्याक एक मापान दितलो. ताचे माप हे मनशाक पळोवन मातशें वाडटले आनी दुसरे मनशाक पळोवन मातशें ताचें माप थोडें जातलें. सगळ्यांक सारखे. सगळ्यांक सारकें. सपोज आमी एक सूप सर्व करता आनी ते लॅडराचेर हा 250 ml. सो सगळ्यांक 250 mlच सूप मेवतलो, रायट? सो तेच भाशेन आमकां देवाचें उतर सांगता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 3 आमकां म्हणटा सगल्यांक द मेजर ऑफ फेथ दिला. जोण एकल्याक द मेजर म्हणजे एका सारको भावार्थ दिला. आतां तो भावार्थ चोडोवपाचें वाडोवपाचें काम देवाचें वा आमचें? आमचें. पूण आमची मागणी कितें आसता? देवा म्हजो भावार्थ वाडय, चोडय न्हू. पूण आमी कितें? आमी टिचींग आयकपाक सोदना. आमकां म्हयन्या एक फावटी टिचींग आयकल्यार पुरो. पूण देवाचें उतर सांगता बाय हियरींग एंड हियरींग. भावार्थ कसो येता? जितले फावटी तूं दिसाक देवाचें उतर आयकता, प्रीच टू वर्ड ऑफ क्रायस्ट आयकता, ओ तूं बायबल वाचता. आतां जायते फावटी आमकां संवय हा बायबल मोन्यांनी वाचपाक, रायट? ओ दोळ्यांनी वाचपाक जायना? कोण वाचिनाय? वाचताय. ओपन कोन्न नासतना दोळ्यांनी ओ मोन्यांनी वाचनाय? हय. पूण भावार्थ केन्ना येतलो? जेन्ना तूं तुजें तोंड ओपन करता आनी देवाचें उतर तूं वाचता आनी तो वाचता तो आवाज कानार पडटा. हियरींग बरयलां थिंगा, रायट? कोण हो दोळे पुरोवंक ना. हियरींग म्हणजे कानाची गरज आनी कानाक केन्ना आयकतले? जेन्ना तोंड व्हडल्यान उलयतले. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर इवन आमच्या घरांनी आमी जेन्ना देवाचें शिवोत्तमान बायबल वाचता ओ टिचींग आमी आयकता तितले फावटी तो भावार्थ येता.
सो जोड एकल्याक एका मापाचो भावार्थ दिला ते वाडोवपाचे सोडोवपाचे काम आमचे. आमी देवाशी मागूंक जाता की पवित्र आत्म्या तूं म्हाका आदार दी देवाचे उतर आयकोपाक. तूं म्हाका आदार दी देवाच्या उतराची समजवणी दिवपाक. बायबल वाचिशन पयलीं आमी म्हणोंक जाता पवित्र आत्म्या आयज जें कितें हांव वाचतां जें कितें हांव आयज सेशनाक आयकोतां तूं तेजे वयर म्हाका समजवणी दी. थँक्यू जीसस. सो आमकां जोड एकल्याक न्हू एक्स्ट्रा फेथ दिवंक ना. सगल्याक एका मापाचो भावार्थ दिला. जो भावार्थ जेजूक आहलोलो तोच भावार्थ आमकां जोड एकल्याक हा. जो भावार्थ सेंट पिटर सेंट पॉलाक आहलोलो सेंट जॉनाक आहलोलो अपोस्तलांक आहलोलो तोच भावार्थ आमकां हा. पूण आमी सोत मानता. आमकां सांगलें म्हणजे बेऱ्याच्या कानान बोट घाल आनी कान उगडी म्हणल्यार आमी उगडटली आमी म्हणटली डॉक्टराशी वच पयलीं. थँक्यू जीसस. तेकाच भावार्थ म्हणटाय रायट. होय सिस्टर. पावर्थ ना म्हणजे तितलो आमच्या लागीं जातले वयो ना पळय. हय आमी डावट कोत्ताय रायट. अनबिलिफान वयताय. कित्याक आतां आमीच वाचला रायट. एका मापाचो भावार्थ दिला. देवान मापून दिला भावार्थ सारकें. सो जो देवान जेजूक भावार्थ दिलोलो जो देवान अपोस्तलांक भावार्थ दिलोलो तोच भावार्थ आमकां हा. पूण आमी सोत मानता. ना. जीसस. सो आतां आमी भावार्थाचो बापूय अब्राहमाक भावार्थाचो बापूय म्हणटाय रायट. आनी तेका कित्याक भावार्थाचो बापूय म्हणटाय. ताणें चेड्याक सॅक्रिफायस करूंक देवान सांगलें म्हणून चेड्याक घेवन गेलो. ओके एच ब्रदर भावार्थान गेलो तो सारकें. आनी कोणी सांगता. थँक्यू जीसस. ओके जेन्ना अब्राहम 75 वर्सांचो आहलो. कितले वर्सांचो आहलो. 75 वर्सांचो आहलो. आनी तो ताच्या पायच्या घरान बरो वेल्थी कम्फर्टेबल वेल एस्टॅब्लिश्ड आहलो. सो ते टायमाक जेन्ना 75 इयर्स म्हणजे आमचे कितें सिनियर सिटीजन रायट. आमकां काम करूंक जाय नाका. वी वॉन्ट गुड लायफ रायट. इजी लायफ सारकें. होय सिस्टर. ते एजीचेर देवान तेका सांगलें तुजे बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव सांगता ते जाग्यार वच म्हणलें रायट. तुका आपण शास्त्रांचो बापूय कोत्तलो. आतां देवान तेका सांगलें रायट वच लेफ्ट वच 200 मिटर्स आनी नेक्स्ट टर्न घे. GPS आहले. ना. डायरेक्शन दिल्ले. ना. मॅप आहले. ना सिस्टर. देवान सांगलें वच तो गेलो रायट. अब्राहमाक खबर आसोंक ना खूंय वचपाचें पूण तो गेलो. ताणें हे स्टेप घेतले. कशे घेतले भावार्थान रायट. होय सिस्टर. आमकां एट द एज ऑफ 75 सांगलें तुजे कम्फर्टेबल लायफ सोड आनी देव सांगता थिंगा वच. जातलें इजी. ना सिस्टर. आमी कितें फर्स्ट पळयतली लोकेशन कम्फर्टेबल जागो GPS सगळे आमकां जाय आसतले रायट. भावार्थान ना पूण एब्राहमान मागलोले डायरेक्शन मागलोले ना. ना. थँक्यू जीसस. सेकंडली जेन्ना 75 वर्सांचो आहलोलो देवान तेका कितें प्रॉमिस दिल्लो तुका आपण शास्त्रांचो बापूय कोत्तलो रायट. येस सिस्टर. सो 76 वर्सांचे अब्राहम आनी सारा बापूय आनी आवय जाली. होय सिस्टर. जीसस 75 वर्सांचे तांकां प्रॉमिस दिल्लो. आतां साराचे हिस्ट्री कितें आहलें. सारा यंग आसतनाय तेजेशी ते स्ट्रेंथ ते पावर आसोंक ना एक भुरग्याक जल्म दिवपाक सारकें. पूण एट द एज ऑफ 75 देव तेका सांगता आपण म्हणटा तुका प्रॉमिस दिता तूं शास्त्रांचो बापूय जातलो. पूण 76 तो जालो बापूय. खंयचे एजीर तो बापूय जालो. 100 रायट. 100. सो इतली 25 लॉंग इयर्स ताणें कितें केलें. थँक्यू जीसस. वाचता हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 11 सिस्टर. भावार्थाक लागून अब्राहम जाणटो जाल्लो जाल्यारूय
सारा लेगून बाश्टी आसली जाल्यारूय देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण तो पातयेलो देखून देवान ताका बापूय जावंसो केलो. Thank you, Jesus. So भावार्थाक लागून अब्राहम जाणटो जाल्लो, इवन सारा वांचटी आसली, राईट? इवन जेन्ना ती यंग आहलेली ती वांचटी आहली. पूण देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हणून कोण कॉन्फिडन्स आहलो? Abraham. Sarah, right? आमकां इंग्लिशान सांगता, by faith Sarah herself also received the strength and power to conceive the seed. She bore a child when she was, past age, because she judged him faithful who has promised. So तांचो भावार्थ तांचे कुडीर आसोक ना, तांची कूड काबार जाल्ली, राईट? होय सिस्टर. Yes. आता आम्ही जेन्ना मागता आणि आमकां 25 years रावपाक पडल्यार आमकां सोपें जातलें? ना सिस्टर. एकू वीक डिले जाली, 1 week डिले, आमी म्हणटली देवा तू हुंय हा. तो भावार्थ वेतलो. Jesus. So तेंच भावार्थ म्हणजे कितें? Faith is now substance of things hoped for, evidence of things not seen. तेंचेशी एविडन्स आणलेलो, ती गायनिका बरी गेल्ली, सोनोग्राफी केल्ली, कांयच ना, राईट? फकत देवाचे उतरार. सिस्टर रोमन्स चॅप्टर 4 वाचता, हांव तुमकां एनकरेज करता, आयची शिकवण जाले म्हणटकीच तुमच्या बायबलार हिब्रूज चॅप्टर 11 फ्रॉम वर्स 1 till end वाचाय, तशेंच रोमन्स चॅप्टर 4 वाचाय. सिस्टर वाचता? Yes, sister. Hebrews 11 आणि रोमन्स चॅप्टर 4. Romans chapter ताका 4. Thank you. ताका ओगली उणी 100 वर्सां जाली, तर आपली कूड मेल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्या आनी तसोच साराचो कुसवो जीव नासलोलो जाला म्हूण पळोवन ताचो भावार्थ दोनवडलो ना. ओके सिस्टर, आता हिंगा बरयला तेका 100 वर्सां जाल्ली, तेजी कूड कितें बरयली हिंगा? मेल्ल्या भशेन जाल्ली, राईट? आणि साराचो कुसवो जीव नासलोलो. आता तुमकां दिसना तेंका सैतान ओगी रावतलो? सैतान हॉलिडेजान गेल्लो काय? सैतानान तेंका चिंतना दिवंक नाय काय? पळय तुका देवान प्रॉमिस केल्लो 75 वर्साचे, आता तू 100 वर्साचो जाला, तुजी कूड मेली, साराचो कुसवो जिवो ना, तेंचेशी तांची कूड उलय नासली काय? तेंका चिंतना येनासली काय? आमची 1 week मागणी डिले जाली, आमची कुडीचे सिम्पटम्स आमचेशी उलयता, आमी देवाक कितलेच क्वेश्चन कोन्नाय. आमी इवन हे पॉइंटार पावताय की देव तू म्हजो मोग करिना. कित्याक? आमी आमचे सिम्पटम्सांक, आमचे प्रॉब्लेम्सांक मॅग्निफाय करता. पूण अब्राहमाक भावार्थाचो बापूय कित्याक म्हणला? ताणें आपली कूड कन्सिडर केली, जी ताची कूड सारकी मेल्ल्याक पावल्ली, राईट? साराचो कुसवो जीव नासलोलो, पूण ताणें तें कन्सिडर केलें, ताका म्हत्व दिलो जे देवान ताका भासावणी दिल्ली. ताचो भावार्थ सिस्टर कितें तें उतर? दोनवडलो ना, राईट? येस सिस्टर. म्हणजे ताणें भावार्थ सोडूंक ना, राईट? तो ताणें भावार्थ गिव अप करूंक ना. आमी लोकडी भावार्थ सोडून दिता, राईट? मातशी आमची मागणी आन्सर जायना, मातशें आमकां आमचे प्रश्नाचे सुटावे जायना, आमी भावार्थ सोडून दिना. होय सिस्टर. आमी मागीर हे रिट्रीटाक सोन त्या रिट्रीटाक, हिंगा सोन थिंगा, थिंगा सोन हिंगा, आमचे प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी सगळो रेडी दवरना आमी. कित्याक दवरता? कित्याक आमी आमच्या प्रॉब्लमाक मॅग्निफाय करता, प्रॉब्लमाक व्हड करता देवाकीन. पूण अब्राहम जो इतले जाणटे पिरायेर आहलोलो, साराचो कुसवो मेल्लो, पूण तांणी ते कन्सिडर करूंक ना. तांचे दोळ्या सामकारें दिसतालें, पूण तांणी ते कन्सिडर करूंक ना. फुडें वाच सिस्टर.
देवाची बासावणे मुखार दुबावून तो फाटी फुडें सरलो ना, पूण So भावार्थांतली देवाचे बासावणे मुखार दुबावून तो फाटी फुडें सरलो ना. आमी फाटी फुडें सरना, देव म्हजी मागणी आयकना. तो पार्शलिटी कोत्ता. देव ताजेशी बरो आहा. म्हजो देव मोग कोन्ना. हांवें कितले मागले आजुनूय जायना म्हणनाय. म्हणटाय सिस्टर. फुडें वाच सिस्टर. पूण भावार्थांतली ताणें गोटाय घेतली आनी देवाक वाखाणणी दिली. कितें दिलें? वाखाणणी दिली. जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम, जेन्ना तुका मेडिकल रिपोर्ट येता, फायनान्सीस तुजेशी उलयता, ब्रोकन रिलेशनशीप तुजेशी उलयता, आमी देवाक वाखाणणी दिता, आमी किंगता. वी ग्रंबल, रायट? Yes, sister. पूण अब्राहमाची कूड ताचेशी उलयताली, ताका दिसताली की ताची कूड सारकी मेल्ल्याशी जाल्या, साराचो कुसव्याक जीव ना. पूण ते कितें कोत्ताले? गुणगुणटाले, क्वेश्चन कोत्ताले देवाक. ओ देवाक वाखाणणी दिली. सो हिंगा आमकां न्हू एक की पॉइंट हा. भावार्थांतली ताणी गोटाय घेतली आनी देवाक वाखाणणी दिली. म्हणजे तुमचो भावार्थ गोट आनी मजबूत जावंक जाय जाल्यार आमकां वाखाणणी दिवपाक गरजेचें, रायट? Yes, sister. जसो ब्रदर सांगतालो, हांवें हिंगा स्क्रिप्चर शेअर केला. तर ब्रदर आमकां म्हणटालो न्हू, अब्राहमाक भावार्थाचो बापूय म्हणटाय कित्याक देवान ताका हुकूम दिलो आयझॅकाक सॅक्रिफायस, आयझॅकाची बोली दिवपाक, रायट? आनी हें आमकां जेनेसीस चॅप्टर 22 मेवतलें. तुमी वाचाय थिंगा न्हू. थँक्यू लॉर्ड जीसस. जेन्ना देवान ताका हुकूम दिलो आयझॅकाक ओन्ली सन म्हणल्यार लास्ट सेशनान आमी शिकलोली ओन्ली सन म्हणजे कितें तें. ओन्ली सनाक सॅक्रिफायस करपाक. आनी जेन्ना अब्राहम आपल्याच्या सर्वंटाक सांगता, तो म्हणटा आपूण वयर दोंगरार वयता, कितें करूंक वयता? तेणें म्हणोंक ना सॅक्रिफायस करूंक वयता, म्हजे चेड्याची बोली दिवपाक वयता म्हणोंक ना. तेणें म्हणलें हांव वयर दोंगरार वयता, देवाक वाखाणटा, वर्शीप करता आनी हांव आनी म्हजो पूत परतून येतले. सो तो कितें उलयलो? भावार्थ उलयलो, रायट? तुमी वाचाय जेनेसीस चॅप्टर 22. म्हाका दिसता वर्स 5 or 6 हा. तेणें म्हणोंक ना की हांव आपल्याच्या चेड्याची बोली दिवपाक वयता म्हणोंक ना. आमकां सांगलोलें देवान तुमच्या एकल्याच पुताची बोली दी, जाल्यार आमी वर्शीप म्हणटाली, वाखाणणी दिवपाक वयता म्हणटाल्यो. आमी म्हणटाले आवय तूं नोको, देवान सांगलां म्हाका म्हज्या एकल्याच पुताची बोली दी, हांव येताना एकले येतोलें, म्हजो पूत गेलो. रडची नासली? Yes, sister. गुणगुणची नासली? किणची नासली देवाक? पूण अब्राहमान म्हणलें हांव वयर वयता देवाक वाखाणणी दिवपाक आनी हांव आनी म्हजो पूत येतलो. ताणें आपल्याच्या सर्वंटाक सांगलें. सो एकाच लागून ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटाय. तुमके हांव एक राउंड मारता. थोडा एक 5 मिनिट फुडें वाचता सिस्टर. Yes, sister. तो आपणे बासायला तितलें शांती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण ताका पूर्ण खात्री आसली. सो ताका कोणाचेर खात्री आसली? देवाचेर. सो जें कितें आमी आतां मागता आमकां खात्री आहा काय? इवन तुमकां दिसती पडोना, इवन तुमचे प्रॉब्लेम्स तुमचेशी उलयता, तुमचे गोलायत माउंटन तुमचेशी उलयता, पूण आमकां जोण एकल्याक इन्क्लुडींग मी, आमकां जोण एकल्याक खात्री आसा काय जें कितें म्हाका देवान प्रॉमिस केलां तें जरूर जातलें म्हणून? ओ आमी आमचे प्रॉब्लेम्स चड कन्सिडर करता काय? Problems to consider. पूण अब्राहमान कोणाक कन्सिडर केले? देवाक, रायट? तेका खात्री आसलोली जे कितें देवान प्रॉमिस केला तो परफॉर्म करतलो. ताका ती पदवी हा पूर्ण खात्री आसली देवाचेर की तो फुलफील करतलो म्हणून. सो तेच कॉन्फिडंट आमकां जोण एकल्याक आसपाक गरजेचें. आनी अब्राहमाच्या टायमाक तांकां तोरा बरयलो आसलेलो कितें वाचपाक? ना. पूण आतां आमकां कितले व्हडले बाग, कितले ब्लेसड आमी, कित्याक देवान खूद म्हणला
तो जेन्ना सेंट थॉमसान दुबावलो तो ताच्या गाळांनी बोटां घालून चोवपाक सोदतालो की देव होरेन जेजू रेझुरेक्ट जाला वो ना तो पुनो जिवंत जाला वो ना तो पूण जेन्ना जेजू ताच्या सामकार येयलो ताणें बोट घालूंक ना ताणें जेजूक सोमी आनी दोनी म्हणलो आनी जेजून म्हणलें जे तुमी पळयलाय म्हूण तुमी सोत मानता जी कोण आपल्याक पळयल ना तरी पूण सोत मानता ती सुभागी सो आमी जोण एकली सुभागी आतां आमकां रिटन वर्ड आसा बायबलार इतले प्रॉमिसीस आसाय सो ते प्रॉमिसाचेर आमकां खात्री आसा गाय की हांव जाणा म्हजे देव सदांच विस्वाशी हांव जाणा म्हजो देव मनशा भाशेन फोटी मारिना हांव जाणा म्हजो देव आपल्याचे उतर वयर दिता तो आपल्याच्या उतराचेर नेकार वचोना आमकां खात्री आसा गाय आमी जोण एकल्यान आमकांच विचारपाचें थँक्यू जीसस आनी आमकां अब्राहमान एक की पॉयंट दिला भावार्थ कसो गोट केल्लो तेणे देवाक वाकाणणी दिली रायट सो जितले आमी देवाक वाकाणणी दिता आमी कितें कोत्ता देवाक व्हड कोत्ता आनी प्रॉब्लम्साक ल्हान कोत्ता तेन्ना इस्रायल बोर्जा देवान तांकां प्रॉमिस लँड दवरलेलें मोव आनी दूध व्हांवताले थिंगा रायट आनी जेन्ना तेमी 12 स्पायस धाडले आनी ते 12 स्पायस कसले रिपोर्ट घेवन येयले 10 स्पायसांनी रिपोर्ट हाडलो की थिंगा व्हडले मनीस आहाय म्हणून जायंट्स आहाय म्हणून रायट थँक्यू जीसस तुम्ही कोणें आयकोंक ना नंबर्स थिंगा व्हडले जायंट्स आहाय म्हणले आनी तेमी न्हू आपल्याक म्हणले आमी ग्रास हॉपर म्हणून तेमी कोणाक मॅग्निफाय केलो थिंगा कोणाक वोड केलो कोणाक वाकाणणी दिली जायंट्सांक रायट थिंगा व्हडले जायंट्स आहाय म्हणून तेमी नियाड केलो की देवान दोर्या पार्टिशन करून सुके जमनींतल्यान तांकां भायर काडले तेमी देवाक मॅग्निफाय केलो थिंगा ना तेमी नियाड केलो सिस्टर जी कोण थँक्यू लॉर्ड जीसस तुमचे मातशें म्यूट करें थँक्यू जीसस जोसेफ काय म्हणून थिंगा वचनाक रे मंडे सॅटरडे मंडे वच रे कॅश धरूं जायना न्हू पंचायती न्हू तांकां तें करूं आसता थँक्यू जीसस काय म्हणाला पूण बेस्ट करून थिंग दुसरी पास थिंग म्हणटा Nikita, you can't mute him. No, I'm just looking. Thank you, Jesus. I think brother already muted. Muted? Thank you, Yeah. Jesus. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, 10 Lord. plus 2. Yeah, thank you, Jesus. So, हिंगा आमकां अब्राहमा कडच्यान शिकपाक गरजेचें की इवन जेन्ना ताचे सिच्युएशन ताचेशी उलयताले तेणे न्हू आपल्याचे कंडिशनाक मॅग्निफाय करूंक ना पूण देवाक ताणें वाकाणणी दिली तेच भाशेन इस्रायल पोरजा जेन्ना तेमी स्पायस धाडले तेमी प्रॉब्लमाक मॅग्निफाय केलो जायंट्साक मॅग्निफाय केलो तेमी एक सेकंड पासून नियाळ करूंक ना की आमचो देव कितलो व्हडतो कितले तेणे आमकां मिरिकल्स दिले कितले सायन्स अँड वंडर्स केले सो आमचे जिवितान जेन्ना आमकां प्रॉब्लम्स आसता डिफरंट सिच्युएशन आसता हे सिच्युएशनान आमचो भावार्थ कसो घोट जातलो कशी आमची भावार्थाक घडण मेळटली जितले पावटी आमी देवाक वाकाणणी दितली कित्याक जितले पावटी आमी देवाक वाकाणणी दिता आमी म्हणटाय देवा हो प्रॉब्लम तुज्याकीन व्हडलो न्हू पूण तूं व्हडलो तूं व्हडतो तुका पदवी आसा सारकें थँक्यू जीसस सो हांवें न्हू 3 एग्जाम्पल शेअर केले जशें आमी पयलीं वाचलां की भावार्थ कसो येता आनी कित्याक आमकां देवाचें उतर आयकपाक गरजेचें कित्याक जायते पावटी आमकां दिसता की भावार्थ एकदां आयकल्या पुरो म्हाका बायबल हांव जाणा म्हाका भावार्थ येयलो अशें जायते जाणांचें चिंतप आसता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता भावार्थ म्हणटा येता बाय हियरींग अँड हियरींग सो जितले तूं आयकता तितलो भावार्थ येता आनी हेच न्हू घडलें सिस्टर वाचता Gospel of John chapter 4. Yes, sister. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केलो त्या गालिलेच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो
आणि कापेर्नावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेस्त आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचेर तो नीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी बावार्द दवरपाक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुजो पूत जिवो आसा. सिस्टर जेजूच्या उतराचेर बावार्द दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. ह्या पासत खंयच्याय वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी तांकां सांगलें, काय दनपाराच्या एका वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. ह्या खातीर ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घराब्यान जेजूचेर बावार्द ठेवलो. थँक्यू जीसस. सो हिंगा एक आमकां इन्सिडंट बरोवन दवरला रायट. हिंगा न्हू एक मनीस आसलेलो आनी ताणें न्हू ते काना गांवांत जे उदकाचो सोरो केल्लो तो ताणें पळयल्लें रायट. सो ताणें ते विस्मीत पळयल्लें आनी ताणें जेजूची खबर आयकलोली. सो आतां कितें जाता, ह्या मनशाचो भुरगो मरणाचे दोळेर आसता रायट. आमकां बरयलां जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मिता देखल्या शिवाय तुमी बावार्द दवरपाक ना. आनी तो राज अधिकारी ताका म्हणटा, सायबा, म्हजो भुरगो मरणाचे आदीं आसा. आनी जेजून ताका म्हणलें, वच, तुजो पूत जिवो आसा. आतां कॅना टू केपेर्नाम टू काना न्हू एक दिसाची वाट ती. आनी तेन्ना गाडयो आसलेल्यो ना. फोन आसलेले अपडेट घेवपाक ना. व्हिडिओ कॉल बीन करूंक मेळटले ना, कांयच ना रायट. सो आतां तो एक भरवशान येयल्लो जेजूशी की तूं यो, आपल्याच्या चेड्याचेर हात दवर, म्हजो चेडो सारको मरणाचे दोळेर आसा रायट. आनी ताका जिवो कर. पूण जेजू कितें म्हणटा, आपूण येता म्हणटा, वच म्हणटा ताका. वॉच म्हणटा. आतां इमॅजिन, आमकांच इमॅजिन कराय त्या सिच्युएशनाक. ओके, आमी गेले जेजूशी आनी जेजू म्हणटा, वच, तुजो पूत जिवो आसा. आमी वयतली? ऑनेस्ट आन्सर. आमकां मनान एकदम वायट दिसपाचें. म्हणजे आमी दुबाव येतलो. पूण दुबाव आसता आसलें. दुबाव सेकंडरी. फर्स्ट आमी कितें करतली, हांव इतली वाट चलोन येयला फ्रॉम केपेर्नाम टू कॅना, इतली वाट चलोन येयला आनी तूं म्हाका म्हणटा वच. आनी म्हजो चेडो थिंगा डेथ बेडार आसा आनी तूं म्हाका वच म्हणटा. सोंपें आमकां वचपाक विदाउट आर्ग्युमिंग ना सिस्टर. आनी आमकां भरवसो आसतलो की हेचे उतराक जालें म्हणून. फोन ना, कांय ऑप्शन ना. घराची बायलेक फोन मारून चॅक करपाक, सर्वंटान फोन मारून चॅक करपाक कितें ऑप्शन आसा? ना सिस्टर, आमकां इम्पॉसिबल दिसता. नो प्रूफ, जस्ट वर्ड. कोणाचे उतर? देवाचे उतर. आनी तो बावार्द कसो येयलो? बावार्द ताका कसो येयलो आमी फुडें वाचता. हिंगा बरयलां, गालिलियाच्या काना गांवांत आनी एक पावट तो आयलो आनी केपेर्नामांत एक राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो.
जेजू जुदायाक तावन गालिलियांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. सो तो थिंगा आहलोलो, तेणे जेजूचे आयकलोले, ताणे मिलाग्र पळयलोली, रायट? होय. होय सिस्टर. सो भावार्थ कसो येता आमकां? वाचून ऐकून एका आयकून इतलो आनी पळोवनूय. सो एका इतलो भावार्थ कितकोन आयलो, तेका लागून जेजून म्हणला न्हू, तुमी पळयल्या शिवाय म्हणटा तो तुमी विस्वास दवरना. आमकां संवसार सांगता फर्स्ट प्रूफ घे मागीर बिलीव कर. इफ सपोज आमी मार्क 11 वर्स 23 आनी 24 वाचीत जाल्यार थिंगा बरयलां फर्स्ट तूं बिलीव कर, तें तुका मेवलें म्हणून मागीर तें तुजें जातलें. पूण संवसार सांगता फर्स्ट बिलीव, फर्स्ट प्रूफ घे. आनी जेजूय तेच म्हणटा, खुणा आनी विस्मिता देखल्या शिवाय तुमकां भावार्थ दवरपाक नाका. भावार्थ म्हणजे कितें आमकां खुणा दिसती पडना. आतां एंजल्स हाय ते आमकां दिसताय, ना सिस्टर. वारें दिसता ना ना, सिस्टर. देवूय दिसना, जेजू क्रिस्तूय दिसना. दिसना. सो भावार्थ म्हणजे कितें, ज्यो आमकां वस्तू दिसती पडनाय ते आतां हे थँक्यू लॉर्ड जीसस, नोबल मॅन कितें म्हणलं तेका कोंकणीन? थँक्यू जीसस. सो मुक्तो. थँक्यू जीसस. सो हे राज अधिकारी, सो हे राज अधिकाऱ्याक कांयच प्रूफ ना, रायट? एक व्हिडिओ कॉल करपाचें ऑप्शन ना, कोण मेसेंजर ना, कितें इतली वाट चलोवन तो येयला आनी ताणें आर्ग्यू करूंक ना, ताणें कन्फर्मेशन मागोंक ना, एक सायन, एक खुणा दी म्हणून सांगोंक ना, ओ एक प्रूफ कितें दी म्हणून सांगोंक ना. आमी आहले जाल्यार ओगी रावता आहली, खुणा मागची नासली. होय सिस्टर. पूण ताणें कितें म्हणलें हिंगा, जेजूच्या उतराचेर, कोणाचेर भावार्थ दवरलो? जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. ताणें म्हणोंक ना, देवा इतली वाट चलोवन हांव येयला, प्लीज यो, आत तरी दवर. आर्ग्यू करूंक ना. तो फकत जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. आनी उतर म्हणजे आमकां गॉस्पल ऑफ जॉन आमकां सांगता, उतर म्हणजे जेजूच. Thank you, Jesus. So faith is believing the word even when the senses scream. So ते बापायची सोयतान चिंतना दी नासलो गाय, तूं आनी कितें इतली वाट चलोवन येयला आनी हे प्रिचराक पळय कितलो एटिट्यूड. तो सांगता वच, तुजो भुरगो बरो जालो. कितें प्रूफ आहा, कितें गॅरंटी आहा? तेका चिंतना येवंक नाय गाय? येयलेली आसतली, रायट? आमकां चिंतना येयनाय. आमकां दिसता सोयतान म्हणजे 2 शिंगाचो आनी 1 शेपडी आमच्या मुखार येता. सोयतान आमकां कसो अटॅक करता? आमच्या चिंतनांतल्यान अटॅक करता. आमकां एक चिंतन दिता, खरेंच देव तुजो मोग करता, खरेंच हे घडटलें, खरेंच देवान तुजे मागणें आयकलें. मागीर ते एक चिंतन घेताय आमी आनी तेचेरूच आमी नियाळ करता आनी अनबिलिफान वयता. पूण हिंगा तो ती वाट शांतीन चल्लो. तो वाटेर आसतना ताचे चाकर ताका जेतले फावटी हांव हें वाचता, पवित्र आत्मा म्हाका ब्युटिफुली शिकयता. हिंगा बरयला तो बापूय धांवून 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 गेलो, बरयला? होय. बरयला? ना. थँक्यू जीसस. बरोवंक ना ब्रदर. तो वाटेर आसतना ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले. हिंगा बरोवंक ना की तो धांवून गेला, रोडोन गेला, चिंतनांनी बुडोन गेला. ना, तो शांतीन गेला. कित्याक? ताणें ताच्या उतरार भावार्थ दवरलो. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो, बरयला. थिंगा बरोवंक ना की हो बापूय धांवून धांवून गेलो, हो बापूय रोडोन रोडोन गेलो, हो बापूय चिंतनाचे वजे घेवन गेलो म्हणून बरोवंक ना. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हणून ताणें ताका सांगलें. हे पासत खंयच्या वक्तार ताणें बरें दिसलें काय म्हणून ताणें ताका विचारलें. सो ताणें टायम विचारलो, रायट? होय. आनी टायम केन्ना सांगलोले? काल दनपाराचेर 1 वराचेर. केन्ना? काल. आनी बापूय आतां आख्खे दिसाची वाट चलोवन येयला. सोंपें आमकां? आख्खे दिसाची वाट. सो काल देवान उतर दिलें आनी तेच कोडेक पेकोवणी मेवली, रायट? होय. सो कितें आमी शिकता ह्या एग्जाम्पलांतल्यान?
की बावाड दवरूंक जाय. सो जेजून जे वखदाक ताका सांगले तुजो पूत जिवो आसा तेच गोळेक त्याचो पूत जिवो जालो रायट. वो बापूय धांवून भिरांतेन रोडोन तो बापूय जेजूशी झगडोंक ना, जेजूक ताणें कितें म्हणोंक ना. थँक यू लॉर्ड जीजस. सो सगळ्याक अंडरस्टँड जालो एग्जाम्पल. ताणें एविडन्स मागोवंक ना, कन्फर्मेशन मागोवंक ना, प्रूफ मागोवंक ना. भावार्थ म्हणजे तेंच एविडन्स ना. जेंका एविडन्स पडटा तेका भावार्थ नाका रायट. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरिट. आता आनीक एक्झाम्पल घेया. थँक्यू जीजस. जीजस सिस्टम म्यूट करता म्हाका ऑप्शन मेळना हिंगा. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Gospel of Matthew 1, verse 28 to 29. इंगा नो जेजू आपले पोटजेक देवाचे उतर दिता. सिस्टर वाचता. Yes, sister. Matthew chapter 7 verses 28 to 29. जेजून आपले उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक सोबोर अजाप जातालो, कित्याक ताच्या शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकारान तो तांकां शिकवण दितालो. What, sister? Matthew chapter 8 verses 1 to 3. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो परपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. ओचितूच एका खोडकारा लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोंडांतलो नितळ जालो. Thank you, Jesus. So, हिंगा एक घोडणी बरयल्या की जेन्ना जेजू देवाची राजाची खबर परगट्टालो. आमकां मॅथ्यू 7 वर्स 28 to 29 सांगता जेजू कसली खबर परगट्टालो. लोक कित्याक अजाप जालो थिंगा. जेजून आपले उलोवप सोंपयले आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबोर अजाप जालो, कित्याक ताचे शास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकारान तो तांकां शिकोवंक लागलो. आता शास्त्रा भाशेन न्हय म्हणजे कितें. आमकां फॅरिसीज आनी टिचर्स ऑफ लॉ कितें दिताले थिंगा, कायदे दिताले रायट. तूं पातकी, तुवें अशें करूंक जाय, तुवें तशें करूंक जाय. भिरांत दिताले आनी भिरांत दिल्यार आमकां भावार्थ येता. भिरांतेचो अर्थ आमकां कितें करता. रायट. सो देव थिंगा कितें, जेजू थिंगा कितें परगट्टालो, मोग परगट्टालो रायट, बोगसोणें परगट्टालो रायट, देवाचे राज परगट्टालो. आनी हीच खबर आयकोन लोक थिंगा अजाप जालो. तो थिंगा तांकां बोटां दाखयन आसलेलो की तुवें अशें केलां, तूं हो पातकी, तूं इतलो पातकान बुडलेलो आहा, तूं अनक्लीन, तूं हें तें कोण नासलेलो. तो तांकां मोग दितालो, बोगसोण्या वयर शिकयतालो, मर्सी, देवाची कृपा, देवाची मोहिमा तो थिंगा परगट करतालो. आनी हेच न्हू थिंगा लिप कोडकारान रायट, लिप जो लेप्रोसी जाल्लो मनीस तो थिंगा लिपोन आयकतालो. आनी ते काळार लेप्रोसी जावप म्हणजे यु नो आख्खे कम्युनिटींतले भायर रावप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस. तेका लोकांचे मोदे येयलो तेका स्टोन टू डेथ. सपोज तो लोकांचे मोदे आसा आनी लोकांक कळलें की तो थिंगा आसा म्हणून स्टोन टू डेथ तेका थिंगाच फातरावून मारप. कित्याक जेका लेप्रोसी जाल्ली ताचे आंगाक बरो चेराचो वास येतलो, घाण मारताली रायट. आनी तांकां पयस व्हरोन साक घालून तांकां धरताले. आनी जितले फावटी कोणूय पास जाता तेमी बोळ मारूंक जाय आसली की म्हाका लेप्रोसी हा. इवन तांकां जेवण पयस व्हरोन धरताले. तांकां आउटकास्ट, अनक्लीन टायटल दिल्लो.
ती तांची आयडेंटिटी जाल्ली. आउटकास्ट, अनक्लीन, आख्खे सोसायटींतल्यान तांकां भिवून रावपाक पडटालें. पूण कशी हे लेप्रेसी जालेल्या मनशाक कशें हें बळ येयलें की इतले जाणांच्या मुखार तो भायर सरलो. थिंगा बरयला रायट, जायतो लोक आहलोलो. आमकां हिंगा ब्रदरान बरें पिक्चरूय दाखयला. लोक इल्लो आसा वो जायतो आसा, जायतो आसा. आनी हो लेप्रेसी जालेल्या मनशाक आउटकास्ट म्हणटाय, अनटचेबल. तेका पयस रावपाचे, केव्सांनी रावपाचे. इवन कोण पासो जाता तेणे वड्डोन बोर्ड मारूंक जाय आसलें की म्हाका लेप्रेसी हा, म्हाका लेप्रेसी हा, पयस सर. पूण ताणें जें कितें जेजू शिवतमान पोरकोट करतालो, देवाचे राजाची खबर सांगतालो, ते तेणें आयकलें रायट. दोंगरा वेलो देंवले उपरांत लोकांचो उरपोनजी म्हणजे इतलो लोक आहा ताच्या फाटल्यान गेलो. सो इतलो लोक आहा, ओवचेतूच एक खोडकार लागीं सरून ताका नमस्कार केलो. हें सोंपें काय त्या मनशाक इतल्या लोकांच्या सामकार भायर सरपाक? तो जाणा इतल्या लोकांच्या सामकार भायर सरप म्हणजे मरण, फातरावन मरप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस. पूण तेका हे बळ कशें येयलें? भावार्थ कसो येता? आमकां जोण एकल्याक भावार्थ कसो येता? आयकोन. सो तेणे देवाचे उतर आयकलें, जें कितें जेजू थिंगा पोरगोडटालो. लोक अजाप जालो की वो फॅरिसीज ओ टिचर्स ऑफ लॉ भाशेन आमचेर कायदे थपना, वो आमकां जज कोन्ना, वो आमकां कंडेम कोन्ना, वो आमकां जजमेंटल आयज दिना. हें पातकी, ते चोडू ते पातकी, तो चेडो तो पातकी, असली तो आमकां जजमेंट दिना. तो आमकां कंडेम कोन्ना, तो आमकां भायरायना, पूण तो आमकां मोग दिता, तो आमकां ग्रेस दिता, आमकां मर्सी दिता. काकळूत, कुर्पा, मोग, बोगसण्याचो शिववर्तमान तो परगट करता. आनी हेंच आयकोन तेका भावार्थ येयलो. आनी इतले लोकांचे उरपोनजे मदें तो भायर सरलो. आनी भायर सरता तो पांयां पडलो रायट. ताणें देवाक नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा तुका जाय जाल्यार. आनी जेजून म्हणलें, म्हजी कशी न्हू, पयलीं तुजे पातकांचे बोगसणे घे आनी मागीर यो म्हणलें ना. जेजून कितें केलें तेका? पेकोवणी दिली रायट. जेजून म्हणलें, होय म्हाका जाय, नितोड जाव. आनी त्याच वेळार तो कोणांतलो नितोड जालो. जेजून थिंगा डॉक्टरीन प्रीच करूंक ना, पूण मोग प्रीच केलो. सो आमकां जोण एकल्याक डिसिजन घेवचो, चॉयस आमचेशी हा. दर एक दिसा आमी ब्रेकिंग न्यूजाक आमचो कान दितोली, भिरांतेक कान दितोली, ओ जेजूच्या उतराक कान दितोली. कित्याक जेन्ना जेजूच्या उतराक कान दिताय, आमकां तो भावार्थ येता, आमकां तो ते स्ट्रेंथ, ते घोटाळ येता इतले क्रावडांतले भायर सरपाक. ताचो भावार्थ जेजूक चोयन येवंक ना. ताचो भावार्थ येयलो जेन्ना जेजू जे पोरगोडटालो तें आयकोन तेका लोजयेंतलो देवान भायर काडलो. भिरांतेंतलो तेका सुटका दिली. तेका भिरांत आसोंक ना, सगळे भिरांतेचे रायट. Yes, Moses, according to Moses' law, stone to death. Sister, yes, brother. ही स्लाइड ना ताची मातशें वयर एक उतर आहा थिंगा. That caught my eye. Yes, brother. Not this one previous to this. हाचे वयर आसा ती. Thank you, Jesus. Slide. पळय, पूण कित्याक तांची शास्त्रां भाशेन न्हय, पूण अधिकारान तो तांकां शिकोवन दितालो. म्हणजे इंग्लिशीन म्हणल्यार विथ ऑथॉरिटी which to teach them. बेश्तो तांचे फॅरिसीज आनी ते दुसरे आसलेले तेय शिकयताले. पूण जेजू क्रिस्त तांकां आपले अधिकार एक तांचेच भाशेन जाणार कसो, आनीक तांचे ओन सुबेज अधिकारान सगळें ताका हिस्कुटावन शिकयतालो. सो इतलें उलोवप हें करून तो मागीर कोणार लेपर वचून सगळें आयकोन आनी इतलें आयकोन ताचोय जीव ते बोडान भरलो. फातरान मरो जाल्यार जालें, पूण जेजूक आपणाक बरो करतलो म्हूण त्या भावार्थान मागीर गेला. म्हाका कित्याक हे लायनीचो
अधिकारान म्हणजे तो ऑथॉरिटी आणि ते सगळे ऑथर सांगूंक सोदता म्हज्या हिशोबान मागीर Yes. टू फॉलो द नेक्स्ट लायन. थँक्यू जीसस. I येस, hope I'm correct. ऑथॉरिटी म्हणजे कितें? ऑथॉरिटी म्हणजे जी आमकां देवान पदवी दिल्या पळय. शास्त्रीय भाशेन न्हय, शास्त्र कितें शिकयताले, तुवें हें वायट केलां, तूं तेसलो, तूं हेसलो, जज करताले अकॉर्डिंग टू लॉ. पूण देव थिंगा, जेजू थिंगा लॉ शिकयनासलो. तो मोग शिकयतालो, बोगसोणें शिकयतालो, कृपा आनी भक्ती शिकयतालो. सो थँक्यू जीसस. सो आतां आमी फुडें वचया. थँक्यू जीसस. सो हो एक्झाम्पल सगल्याक अंडरस्टँड जालो? येस. थँक्यू जीसस. आणि सेम एक्झाम्पल आमकां गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 5 सिस्टर वाचता? Yes, sister. Mark chapter 5 verses 25 to 29. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली तूय एक बायल आसली. सोबार वैजांचें वखद करतना जायतें सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोट ओदीक पास जाली. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातेली अशें तिणें म्हटलें. देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. थँक्यू जीसस. आता ही बायलेची गोत सेम, तिकाय रोगतपाडेची पिडा आहली, रायट? ब्लिडिंग इश्यू आहलोलो. आणि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस अगेन तिका फातरावपाचें, तिका स्टोन टू डेथ, तिका कम्युनिटींतली भायर घातलेली. अकॉर्डिंग टू रुल्स तिका फातरावपाचें कायदो आहलोलो. तिका टायटल दिल्लो अनक्लीन, ती ताची आयडेंटिटी जाल्ली. 12 वर्सां ती सफर जाली, तिची कूड ओस्कोत जाली, फायनान्शियली ती ड्रेन जाल्लेली, रायट? तिने आपल्याचे डुडू मोडले, रायट? पूण वखदान हेल्प करूंक ना. सोसायटीन ताचेर लेबल घातलेलो अनक्लीन आनी ताचे कंडिशनाक लागून तिका पयस रावपाक पडटालें. इवन जे जाग्यार ती बसता थिंगा दुसऱ्यान बसोंक जायनासलें. जे वाटेन ती वयता ते वाटेन दुसऱ्यांनी वचोंक जायनासलें, कित्याक शी वॉज अनक्लीन, रिजेक्टेड. आनी ती मेंटली तिका हें केल्ली न्ही, म्हणजे लोकां मदें कोत बराबरी रावंक जायना. थँक्यू जीसस. Isolated life. आयसोलेटेड लाईफ. सो थँक्यू जीसस. सो तिने आपल्याचे फायनान्शियल सगळे ट्राय केले, बट तिचो ब्रेक थ्रू केन्ना जाल्ले? जेजूची खबर आयकोन. तिने कितें आयकले? जेजूची खबर उतर. येस, जेजूचे उतर. आनी जेजू कितें करतालो? एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10 वर्स 38 आमकां सांगता, देवान म्हणटा नाजरेताचे जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन मागलो आनी वेता थंयसर तो बरें आनी पेकोवणी करीत गेलो जे देंवसाराच्या थाब्यान आहलेले तांकां. Jesus of Nazareth, God poured his love, power and Holy Spirit and he went doing good, healing all who were under the oppression of the devil. So हीच खबर तिने आयकुली, कित्याक जेजू जंय वयतालो थिंगा तो पेकोवणी दितालो, रायट? बरेपण करतालो. जाणाय नासलोलो की म्हजी खोशी न्हू, तूं पातकी, जज कोन्न नासलो, कंडेम कोन्न नासलो. सो हीच खबर आयकोन तिका भावार्थ येयलो. आनी आमी हो चॅप्टर वाचीत जाल्यार थिंगा आमकां दिश्टी पडटा थिंगा जायरस आसा आनी जायरस सिनिगोगाचो ऑफिशियल आहलोलो. सिनिगोगाचो ऑफिशियल म्हणजे एक व्हडलो अधिकारी. तेज्यान तेका एक उतरान फर्मोन दिवंक जातालें मरणाचें, 1 वर्ड. पूण तिका हो गोटा स्ट्रेंथ कशें येयलें? जेजूची खबर आयकोन आमकां भावाच कसो येता? जेजूचें उतर आयकोन. सो तेन्ना जेन्ना तिने जेजूची खबर आयकली, तिने म्हणलें, आपल्याकूच म्हणलें, ताच्या वस्त्रांकूच हात लायले जाल्यार हांव बरी जातेली. आनी इवन तिका इतल्या पब्लिका मध्ये ती गेली, रायट? कित्याक जेन्ना तिका
या जेजूची खबर आयकली भावार्थ येयलो आणि जेन्ना भावार्थ येता भिरांत एक जागो ना आणि ती गेली त्या लोकांमध्ये ती गेली आणि तिका पेकोवणी मेवली रायट. थँक्यू जीसस. सो आमचीशी चॉईस आहा दर एक दिसा आमचो भावार्थ वाडोवपाक मजबूत करपाक. अब्राहम आमकां सांगता आमचो भावार्थ मजबूत जातलो जेन्ना आमी देवाक वाकाणणी दितली. देवाचें उतर आमकां सांगता भावार्थ म्हणटा सोद्दां येता, भावार्थ म्हणजे आतां फाल्यां पोरां न्हू, नाव फेथ इज नाव. सो जितले आमी देवाचें उतर आयकता भावार्थ आमकां येता. सो ते वाडोवपाचे, सोडोवपाचे, मजबूत करपाचे काम आमचें. बायबल आमचेशी हा, हायब्रीड सीड आमचेशी हाय बायबलान, प्रॉमिसीस आहाय. चॉईस आमचो आमी प्रॉब्लेम्साक मॅग्निफाय करता वा आमी आमचे देवाक मॅग्निफाय करता. थँक्यू जीसस. सेम आतां सायबीन आयज आमी फाल्यां आमी कॅन्डल लायतली, कॅन्डल ऑफ फेथ. आतां जेन्ना आमी कॅन्डल लायतली आमी सायबीन माईक आनी जोझफाचो नियाळ करपाचो. जेन्ना सायबीन माईक आंच बोडव्यान उतर दिलें दॅट यू वील कन्सीव, तिका सोंपें आहलें वय म्हणपाक. तिणें म्हणलें राव मातशें म्हज्या पेरंट्साची इचारता, म्हजी कम्युनिटी कितें म्हणटली, जोझफ म्हाका सोडटलो. तिणें एक्सक्युजीस दिले भावार्थान वय म्हणलें रायट. तिणें म्हणलें लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. तोच भावार्थ इवन आमकां जसो अब्राहमाक 75 वर्साचे भायर सर म्हणलें तेणें क्वेश्चन करूंक ना. ते नोबल मॅनाक सांगलें वच तुजो चेडो बरो जालो, तेणें क्वेश्चन करूंक ना. आमकां एविडन्स ना. जे एविडन्स दिसता ताका भावार्थ म्हणनाय, पूण जो एविडन्स दिसना तरी पूण तूं बिलीव करता दॅट इज फेथ. इवन सेंट जोझफ ताका स्वप्नान सांगलें रायट, एंजल येयलें आनी इमिडिएटली ताणें एवरी टायम ओबे केलें रायट. ताणें आर्ग्यू करूंक ना, डाऊट करूंक ना, एन्झायटी घेवंक ना, भिरांत घेवंक ना, ओबे केलें. सो फेथ ओबेज इवन वेन गॉड, इवन वेन द पाथ इज अनक्लियर आमकां खबर ना. सो आमकां भावार्थाची जेन्ना आमी कॅन्डल लायट करतली, आतां आमी नियाळ करतली भावार्थ म्हणजे कितें. थँक्यू जीसस. सो सगल्यांक आयचें टिचींग अंडरस्टँड जालें. Yes, sister. होय. जीसस. जितले पावटी आतां आमी एडव्हेंटाचो काळ आमी नियाळ करता, नियाळ करुया. बाप आमचो कितलो मोग करता. तेज्यान जाता जाल्यार एक आंच बोडवो, एक वॉरियर, एक आर्मी आमकांच सांगूंक जातलें तूं वच खुर्सार, पूण ताणें आमकां सांगलें खुर्साचें मरण घे म्हणून, ते लोजेचें मरण घे म्हणून ना. सोर्ग एम्प्टी केलो रायट. सो हेच एडव्हेंट, फर्स्ट कॅन्डल ऑफ होप. आतां आमकां रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 आमकां सांगता हो बरवासो म्हणटा आमकां निराशी करिना. आनी आयचे भावार्थाची कॅन्डल, भावार्थ म्हणजे कितें, आमचेशी एविडन्स ना पूण आमी जाणाय जेणे आमकां प्रॉमिस दिला तो विस्वाशी, तो आपल्याच्या उतरार नेगार वचना, तो मनशा भाशेन फोटी मारिना. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणी थँक्स गिविंग प्रेयर करता. थँक्यू जीसस.